Yes, reka nongere bashimire cyane mwe mwese mukurikira Alpha TV Rwanda. Reka mbabwire ngo ni inkuru y'umunsi yongera kuzindi nkuru twari tubabwiye zitunguranye zihuse cyane, ariko tujye mu Burundi turebe niba ikibirwa mu Burundi ko agahinda gakomeza gushengura abene gihugu. Ugiye ku munsi w'ejo nabonaga witwa Evariste Ndayishimiye barimo musasira ibitenge hari mujyi wa Bujumbura nkaho ari Yesu ageze Yerusalemu, igihe bamusasiraga ibishura ariko cyana cy'indogobe. Ariko no ku munsi w'ejo nabibonye babikorera Ndayishimiye, ariko ubwo babikoraga n'ubundi nako mu Burundi warushinzwe amashyaka akomoka kuri CNDD na FDD ariwe Nestor Uwizeyimana yicwaga. Nkibaza ngo ibihuriye n'isasirwa ry'ibitenge rya Evariste Ndayishimiye ko numva ari ibibazo bikomeye cyane. Ndaje ndi Alpha nibigira ndi wawe utajya urya indimi, ndaje nje kubabwira ukuri kw'ibintu bihagaze ahangaha kuri Alpha TV Rwanda, hamwe na Muyu Insurance, hamwe na Stake Gari, hamwe kandi nabo muri Lilies Shop kuri Yenzi ndetse na Fisi Shop wari Nyabugogo. Ikibanza gifite agaciro ka miliyoni 60 zonyine gusa z'amafaranga y'u Rwanda, kirimo parcelle nini ndetse na manex meza cyane ari mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo hazo Gatare. Mu bagane biragenda neza cyane. Abahanzi barimo Musabyimana Donateke muhanzi musange kuri YouTube channel ye, wite muri ibi bihangano bye ubundi mukore subscribe, kimwe n'umuhanzi Mr Desore. Nabwiye ngo rwandika Mr ni Manara ndetse kandi ugashiraho Dana E na Asana O na Rana E, ubundi ugahita ukora subscribe kuri iyo YouTube channel ya Mr Desore. Nuko bimeze nababwiye ngo ukuri kujye kugihagaragara. Hano nabonye imbere yanjye hari amagambo yanditse ngo Gitega rwaruka mwahejeje amashure mwirinde basesa nkuyoze muri ibi bihe twegereje amatora ntibabateshe umurongo. Igihugu n'umuvyeyi kandi ngo ndabiretse ibyo nagira mbere kukuntu abantu bafite inkomoko y'ibibazo bibaba wese baba bafitenye kibazo nibi bigena n'urupfu. Nestor Uwizeyimana umunyamabanga w'intara ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD yamaze kwicwa. Mu itangazo rugufi rya raye risohowe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD akaba ari Reveriyano Ndikuriyo Reveriye, yatangaje ko ngo bababajwe n'urupfu rutunguranye rwa Nestor Uwizeyimana wari umunyamabanga ushinzwe amashyaka akomoka kuri CNDD-FDD mu ntara nshya ya Gitega. Muri tangazo y'uyu munyamabanga w'ishyaka rya CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ntacyo yigeze avuga ikindi kijyanye n'urupfu rw'uyu muyobozi, haba ndi cyamwishe ndetse naho yaba yaguye. Ko mu Burundi menye ko ntabwo bimeze neza cyane ku bantu bakora na politike cyangwa se n'abatanyuzwe n'ibikorerwa mu Burundi. Nzarenda kwica abantu, ikindi essence ibitoro byabaye ikibazo, ikindi perezida wabo arimo arasa nk'umuntu urimo urakunda urugo rwe n'ubuzima bwe, gusa abandi baturage bakarira mu myotsi. Mu butumwa bwaraye bucicikana ku mbuga nkoranyambaga rero mu Burundi biravugwa ko ngo uyu Nestor Uwizeyimana yaba yaraguye mu bitaro bya Kira. Mu bitaro bya Kira aho ngo yararwariye mu cyumba cy'indembe ho yarimo yongererwa umwuka, byo bamwe bise reanimation, mu gihe rero ngo yaragarutse avuye mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Nestor Uwizeyimana bakunze kwita Benurire yabaye umuyobozi w'urubyiruko rw'imbonerakure mu ntara ya Karusi mbere yuko atorerwa kuyobora ishyaka rikomoka kuri CNDD-FDD mu ntara nshya ya Gitega. Karusi ni imwe mu ntara abatavuga rumwe na CNDD-FDD basa n'abadafite iyo umwanya na muto. Ubwo rero urumva bamushize ahantu nawe atabasha kugira icyo avugira, y'ubwo nyine baramubonerana nuko, ariko urumva nawe urupfu rwe rwatumwe benshi. Rero uyu mugabo yari umwe mu bakoresha imvugo ikarishe ngo ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ngo aho bamwe yabashakiraga nyine ibituma bafungwa, abashinja ko ngo batunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Wasanga na cyaje bajya gusaka muri Burundi
byari uko ari wowe wari ubyishe inyuma. Hari kandi ngo nabo mu myaka ishize batabashije kuvugwa ko ngo barusimbutse bitewe n'uyu Nestor Uwizeyimana. Birakomeye kugeza ubu ntiharamenyekanishe uyu Nestor Uwizeyimana, gusa impfu nk'izi zitunguranye ngo zikomeje gutera abantu amakenga hariya mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko mu gihe ngo cyane mu gihe havuga umwiryane n'amakimbirane mu ishyaka CNDD-FDD ku bigomotse ku myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka wa 2027 umwaka utaha. Muri CNDD-FDD ntabwo bari kubyumva kimwe, bamwe ati uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye naveho, dore uwundi uyu ntacyo amaze, nta kigenda, uyu nguyu ni rusarura mu nduru, nta na kimwe. Ubwo rero muri CNDD-FDD harimo uruntu n'amacakubiri. Abayoboke rero ngo n'abayobozi benshi bo muri iryo shyaka rya CNDD-FDD bamaze igihe bavuga ko batinyagura n'ingorane zirimo n'amarozi, bityo ngo bagasaba ko hakorwa isuzuma hakamenyekana icyaba cyishe uyu muyobozi Nestor Uwizeyimana, kuko buriya abantu batagiye yaba wenda ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi babikoze. Abandi batoya muri CNDD-FDD uyu mugambwe n'undi turabizi yuko nta kintu na kimwe n'iki na kimwe kirimo kigaragaza ko abantu bumvikana muri iri shyaka. Ubwo rero kuba yanapfuye tubonye cyamwishe, wasanga ari impamvu ituruka kuba harimo kutavuga rumwe ku matora y'umwaka utaha. Mu myaka 2 itaha hafi 3 kwanza 2027 bizaba amatora bareba ese koko Ndayishimiye azongera atorwe, ariko abantu mwe sinzwe azatorwa kuko ndikije ukuntu abantu bamwe bamureba bakabona ko ari umuntu warengereye cyane. Ariko uyu muvandimwe Nestor rwose Uwizeyimana ntibyamukundiye, ubuzima bwe bwarangiriye aho ngaho. Reka tuvuge tuti rwose ngaho komeza urukire mahoro Nestor we. Ubwo nyine nta kundi, ubwo nyine rwaruka mwahijeje amashure, mwihanganire rwose ibyabaye, mwihangane kandi munirinde ba Sesankuyoze. Reka rero tuyisoreza ngaho, gusa ni nkuru y'akabaro ngira ngo ko nyine bitoroshye rya no hino mu bihugu by'abaturanyi muri kiriya gihugu cy'u Burundi cy'abashinga ntahe cy'abaturanyi. Komeje kugenda bavuga ibindi bitari byiza cyane rwose. Ndabashimiye na Rafa n'ibigiye mu gihe byiza. Ukeneye ikibanza cyiza, ukeneye inzu yo guturamo ifite igipangu gifite parcelle na annex z'agatangaza, tugana iwacu mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Tubafite inzu nziza ifite douche na toilette zirenze imwe mu nzu, ndetse kandi na parcelle yagutse irimo inzu zikodeshwa imbere mu gipangu nziza. Niba wifuza aho gutura heza witegeye ubwiza bwa Nyarugenge n'imisozi ya Gasabo, Kamonyi na Rulindo, bizafasha umuryango wawe kubaho unezerewe cyane. Twitegeye hafi nka Norvège Karama, heza hayobotswe na benshi kuko niho dutuye. Ni amafaranga make cyane, miliyoni 60 gusa z'amanyarwanda, nicyo giciro kihabereye. Erega keza karigura mugenzi wanjye. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788820481 maze tugutembereze ubwiza bwaho. Icyubahiro cyawe naho tuzi umuryango wawe. Lilies Shop, iduka ry'icyerekezo ku bakene ibyo kurya by'amoko yose. Turaranguza tukanacuruza detaye, tubafitiye ibyo kurya by'amoko yose. Umuceri mwiza uyu wahogoje abawuguriye iwacu, isukari nziza, ifu ya kawunga yayindi ryohera uwayikoresheje. Tubafitiye ubugari mwakunze bwo ku buhanda ahazwi nk'igitwe, amakaro na tubuka, amavuta aryohesha indyo, sauce tomate ya salisa n'ibindi mwakenera hano iwacu. Umwihariko wacu kandi nuko tubafitiye amafu y'ubwoko bwose ndetse n'amafu avangiye hamwe kandi atunganyije neza. Tubafitiye ibyo kunywa, amata meza ndetse n'amazi by'uruganda rw'Inyange. Urahasanga ibikoresho by'isuku, Kotex ku badamu n'abakobwa, pampe
pampegisi ku bana, papiye hijenike ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku utasanga ahandi. Dukorera mu isantere ya Ruyenzi ku cyapa cya mbere cya tagisi z'imodoka zijya Gihara ku nyubako nshihari. Iwacu hariranga. Duhamagare kuri telefoni igendanwa 0788 48 cyangwa se uduhamagare kuri 0734 tubikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Lilies Shop, ibiciro byacu binogeye abatugana bose. Muraho, nitwa Nigena Josiane, nkaba nkorera company yitwa MU Insurance ishami rya Nyabugogo. Product dutanga harimo motor insurance, harimo fire insurance, general accident insurance, engineering insurance, Bama bonds, marine insurance, money insurance, travel insurance, aviation insurance n'izindi. Twabashishikarizaga rero kutugana, dutanga serivisi nziza. Tukaba twari mu imbere ya Beka mu etaje y'uwitwa Jacobo, etaje ifatanye na station SP. Ikaze rero, ni karibu. MU Insurance ni ya kera, imaze igihe iri gukora cyane kuko yahinduye izina. Mbere yitwaga Phoenix Insurance, ubu ngubu yitwa MU Insurance. Ikaze bakiriya beza, murakoze. Yes, tubaha ikaze kuri Alpha TV Rwanda. Turabana n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo MU Insurance ishami rya Nyabugogo, akaba rero batanga ubwishingizi bwose ku binyabiziga. Ibaherereye Nyabugogo imbere ya banki ya Kigali. Bakaba rero wabahamagara kuri telefone igendanwa hariyo 0745 cyangwa se 0782167063. Turaza kubana kandi na Lilies Shop, ni iduka ricuruza ibiribwa, bakaba bacuruza detaye, bakanaranguza ku giciro kinogeye buri wese. Baherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi mu isantere. Bahamagare kuri telefone igendanwa 0788 48 cyangwa se 0730943894. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umuhanzi Musabyimana Donati, ni nayo mazina asanzwe akoresha kuri YouTube channel ye. Urasanga indirimbo zinyuranye, indirimbo zinyura imitima, zikanaruhura intekerezo zinaniwe. Ibuka gukora subscribe, koresha ya ndetse na comment. Ni ingenzi kuri we, cyangwa se umuhamagara kuri 0788 410981. Turabana kandi na Stay Kigali, n'inzu y'amacumbi nziza cyane, guest house y'icyerekezo, ifite ibyumba byiza naho kuruhukira heza, naho wicara witegeye ubwiza nyaburanga bwa Nyarugenge ndetse na Gasabo. Baherereye ku Kinamba muri Rompuwe kuri Zebra Crossing, mu kuboko kw'iburyo uvuye ku kiraro kiva mu mujyi, ni haruguru y'umuhanda kuri clôture y'amatafari ya Ruriba. Urahabona icyapa cya Stay Kigali. Bahamagaza 07921918 cyangwa se 0722421322. Yes, Fisi Shop ni iduka rikomeje kuba ubukombe mu ngo zacu. Babafitiye amasorori meza y'ubwoko bwose, amasahani, amateremusi y'icyuma na plastike. Babafite kandi amakanya, amasafuriya ya yandi mukunda. Babafitiye keto zo gutekamo icyayi wibereye muri sari wawe. Babafite amapanu yo gutunganyirizaho umureti ndetse n'ibindi biryohera abasirimu. Babafitiye blender zo gukora umutobe. Babafitiye blender zikora ji zitunganwa iwacu. Babafitiye amaplato meza, amatasi, plota manje zidutwaza ibyo kurya mu ngendo zitandukanye. Babafitiye kandi ibirahure byo kunyweramo. Babafitiye ndetse na amatasi. Babafitiye amabase n'indobo nziza bidapfa kumeneka ubusa.
muri Fisi Shop babafitiye udupaniye twifashishwa mu buryo bwose, bakagira utu etajeri tubika ibintu neza, isafuriya nini nziza zizwi nka muvero zirahari, babafitiye imikeka n'ibindi wifuza byose wabisanga hariya muri Fisi Shop. Abacuruzi bakeneye ibicuruzwa mugende murangure muri Fisi Shop ku giciro cyaho kiri hasi cyane. Abakeneye ibishyingiranwa amajyambere mugiye kurushinga mu ugurire muri Fisi Shop, bizabafasha kuko ibiciro biri hasi cyane. Abifuza guhindura ibikoni byabo cyangwa se gushimwa n'ababagendereye mu ngo zabo mu gihe bari ku meza, mugane Fisi Shop kuko nibo gisubizo cyanyu mwebwe ubwanyu ndetse nanjye ndimo. Bararanguza bakanacuruza kuri detail muri Fisi Shop, rero nta handi ni muri Fisi Shop babaye ubukombe. Bakorera Nyabugogo ku muhanda uzamuka werekeza ku mutelemuko mu itaje izwi nko kwa Materne, muri floor ya mbere mu ruhande rureba kwibagiro ahateganye n'isoko ryubakiwe abazunguzayi hejuru yahacururizwa amashuka. Bahamagare kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 babikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya muri rusange. Fisi Shop rero baje ari igisubizo ku bantu bose babagana. Nawe watugana tukakwamamariza kuri Alpha TVN Rwanda, waduhamagara kuri 0788 95 789 kuko turi umunara w'ibisubizo ku bashoramari bose batugannye.